reka nongere mbere kazi mwe gukurikirana gahunda za FIFA Entertainment. Gahunda za FIFA Entertainment tubageza amakuru ari kuvuga bwo hirya no mu gihugu, hirya no ku isi, ari kuvuga mu binyamakuru bigiye bitandukanye, bitangaza amakuru bigiye bitandukanye, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aho aka kanya turi kuvugana ubungubu twakiriye inkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho VESITINA yasabye imbabazi. Ngira ngo ejo mwarabibonye, ejo hashize mwarabibonye ubwo VESITINA yandikaga ababaye magambo ababaye cyane, akabinyuza ku rukuta rwa Facebook ndetse na Instagram, akabinyuzaho avuga ko abajwe n'umugabo we bashakanye ku itariki ya 5 Nyakanga 2025. Ariko ngo yanditse asaba imbabazi. Eka nze basomere n'ubutumwa neza mbere ko tuzusoma. Banzire bahanditse subscribe, maze ukore subscribe, ubundi ndaje mu kanya dusoma neza, tunarebera hamwe ndetse turebera hamwe tunasesengura ibijyanye n'ubutumwa yagejeje ku bakunzi be. Kandi ngwino ikaze mu kiganiro cya FIFA Entertainment, aho tubageza amakuru arambuye, amakuru yo kuvuga hirya no hino mu gihugu ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Kandi niba ukunze iyi video wa like ndetse na comment ni ngombwa, reka ngo ikaze. Ngira ngo ejo bundi hashize mwarabibonye message cyangwa ubutumwa bwacikanye ku mbuga nkoranyambaga, cyane ku mbuga nkoranyambaga za Instagram ndetse na Facebook, kuri account y'umukobwa witwa VESITINA, umukobwa undi uririmba indirimbo z'ugwamye no guhimbaza Imana. Aho yanditse ubutumwa ageza ku bakunzi be avuga ko tanejwe n'umugabo bashakanye. Rero ungu yanditse ubutumwa ageza ku bakunzi be asa nk'abasaba imbabazi cyangwa se abiseguraho. Reka mbasomere neza tugendane kandi gatanu kandi. Ngira ngo reka gusabe kumanza kumva neza kugira ngo dukomeze. Muraho neza bakunzi ba VESITINA Dorcas, by'umwera kumunzi ba VESITINA. Ndi hano kubasaba imbabazi bw'ubutumwa mwabonye ku rukuta rwanjye rwa Instagram na Facebook y'ibanga. Mu by'ukuri nanjye nabibonye nk'uko namwe mwabibonye ko IG yanjye yibwe n'umuntu utaramenyekana. Ngira ngo ingingo nyamukuru mwayumvishe ko byari bihuha, bya bintu bitari byanyabya, ahubwo bafashe account bakayiba, maze bagatangira no gusohora ibintu bitari ngombwa, ibintu bitakakwiye kujya ku mbuga nkoranyambaga z'umuntu. Urumva ko IG we cyangwa se icyo twakita nkaho ari Instagram yiwe barayihakinze maze barayiba. Ngira ngo nagari we ibi bintu byari bihuha, umugabo we baracyashakanye, nta mahoro masa. Ngira ngo niba utarabonye ubwo butumwa, wongera usubize inyuma ujye kuri YouTube, ngira ngo inkuru twayisohoye mu bambere, ariko aravuze ati ngo yanditse iyindi baruwa, aravuga ati yanditse undi butumwa, aravuga ati ngo ubutumwa n'ubwa fake, ntago ari ubwanya bw'uko IG yanjye barayibye. Ngaho nguko amakuru yacu nakagaruka, ni kuri FIFA Entertainment mukomeje gukurikirana, kandi naho ubutaha, kandi amakuru yacu nakagaruka. Reka mbabwire niba utakoze subscribe, reka mbanze mubwire gukora subscribe kugira ngo tukomeze tubane kandi gatanu kandi niba wakunze iyi video wa like. Ciao ciao, murakoze.